So out te fa te ai leo le sunga fa fe ngainga tau langi mai pakani ya mo me tato sa ninga le te ya la fa mantua ya la me malu le tua au ya la no tu va show au patia le worship team. Thank you so much for ministering in the presence of the Lord through praises and worship. Hallelujah. Le taimine nei e whetalai ai lea tua mo I tātou. E whetalai whaopopo. Awa uma nei a whamanatu mai a tātou ia e tā ua o le whamantunga. Ia sau tuana ina o whamanatu ai tātou. So se taimi ai te tatala I la fionga le tua. E whapenana perfetanga le tua I ante oe. A couple of Sundays ago I reminded us that whenever you open the Word of God, expect God to prophesy to you. Awa o inai te mauai lea, o le whaasino manga lea tua, ma le whaatonwina lea tua, o lo soifua ma lo wolanga. Because it is only through the Word of God that we receive the direction of God and instructions for our lives. Awa fo inai to te ro tātou, we have been to church for so many years. I'm 70 plus now, and all those years I have once heard the voice of God. Mai se fitse fulu na to sanga o wolanga. Patasia no fa longo si fongo yova. Al to sanga na valulima le masina o me. Na matua o langona si fonga I o Yehova mai lo loto peia o laima te tala noa ma se tangata. Hallelujah. Ai mai nato tau sanga umalawa o te rei toi whalonga pe no whalongo I ina. Toi whapena whaila le telo o soifua o tātou. Mai e tau wawai lea ina tātou la foa iai leo lo tātou whatua tuanga I le tua o na tātou te lo whalongo I ron si fonga. And because we have never heard his voice, his physical voice or natural voice like the voices of those around us, we tend to lose our faith. And we tend to doubt whether God is still alive and whether God loves you and loves me. Ai ona lele mawhai leo na tātou whalongoina o lona si ufafonga. I le telo tau sanga tātou te lotu ai. Whapena lea ona tātou manatu I whai lea, po oso I fua ea le nei atua. Pe mongi ea ngei mea ka kou keo mai I aso sa. Pe le ai. So o I nā wha e fua tia I fwoi lea, o le soifuanga e te soifua mo wola I aso te tasi. And because of our failures to hear the voice of God, the way we live our lives daily is measured by that. O mafuanga whailana e iai mea o la fionga le tua wa e whaalongo so iai ma e langona ina o awa o ina pe whapena o na launga ina ai le o mawhai o na sui ai lo wolanga. O te siri ai se a. Ona e le mawhai na suia ia lo soifua ma lo wolanga I mea na anta whaalongo iai ai le se whaamauninga. Are you with me? Are you with me? O le mena e se le tā ua I o le teimile nei o le fionga le tua. Ina ia e mana tuna tuai lea a wā foi la e le mawhai o na suia lo soifua ma lo wolanga ma lo sio manga I se mea na e whaalongo iai ai le o iai se wavenga po se whaamauninga. Tate whatasiena. Tate whatasiena. Watato loa maliu keriso. We know without any doubts that Christ died. We know without any doubts that he rose again. Watato loa noa lava mase o salo. Na maliu keriso watoe so ifua mai o lai leo lai whavavau. A o whaamanuianga le malole o le atua le o ai tatou e so uma. Makua masa lo salo ai au tatou wolanga.
But all the blessings of the kingdom of God that we've heard, we doubt them whether they are true. Why? La mea lenta to masalo mia me wa umana wa umai fa me fa manyanga po polo inga le tua. E lem fanta to fa manyanga langa e le o mafai ona moli mawina yo tato wolanga. Are you with me? Are you with me? E ma sali no fa ya tu ya tato I se sa. La mea lenga so lo. Ise ma fu anga ya lenga so lo ku lo sa. Sometimes I ask our church, why do you keep coming on Sunday to this place? Do you have a purpose for coming to this place on Sunday? Ia ese mafu anga ya laina isau. Pe alana tatu mai ona la sa. Possibly our reason is because we need to come because it's Sunday. It is normal for us to come to church on Sunday. But are we receiving anything? Are we expecting anything? Au ia ese mea te whaalangolango I te fia sau. Pe kamikako wo, ke manga o le mea le asosale. Pe ngā lo sa vali mai lavanga ia e sau ai e de loku. Awai le si mea whai ngai wa o lau choice. O lau whiwhiringa le nā. So e whapena whai lai laso nei. O e sau ni e te fia whaalongo I sau whaasoi le kai au. Are you prepared to hear something from me, or just out of respect you want to sit there until 1 o'clock? Are you with me? Are you with me? Let's be honest. Now ana ia tatu tala noa le me moni. O e fia whaalongo e sau whaasoi te minei pe e alana e nofo mai o lo whaaloalo. A pe ia kakongu. Alo o inga pa maloa. Kahu ave se whaaloalo ia ina. A whai o le tūlanga na ia ina whafteitele ha. O te talia ma le anganga whaftai o te patipatia lo whaaloalo. Ia te au ia ina. I see the yellow kurunga ma e alu lo ko whale ke minge. You know, I'd rather you stand up and go home than wasting your time there. Hallelujah. So is it okay? Wa tō sa uni o mato whalongo ia te au. O ale la se vale sukasi. Ma sulu ole o wangi o kasi. Ai o sulu lua. Wa ko sa unga ko sulu lua. All those in favor for going up to 12 say aye. And those who don't want to go up to 12, shut your face. Hallelujah. 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 This is what I want to share with us this morning. Know how to live in God's complete love and grace. Know how to live in God's complete love and grace. The reason why I've given that title is because so many blessings of the kingdom of God, and I should say all the blessings of the kingdom of God, the kingdom of heaven, has been given for all believers in Jesus Christ, and even for the whole world. O le ulu tala le, o la tato tala noa I le taiao le nei. Ia tato wola mauti noa. Ia tato wola mauti noa. I le alofa tu noa ato atoa o le atua. Ia tato wola mauti noa. O le winga le upula o le ola mauti noa. Ia e sila fia ina. Wa uma lava whamanu yanga I le te yeise me o to toi le malo le atua. Mo oe mo a uma le lalolangi atoa. Ai maise lava oe. Le tangata lotu, le tangata ua talia Yesu ke wiso, e avea mali ima whaaola I lo wolanga. Ia e mauti noa ai lai le aso le nei, ua whapena ona tatala uma mai le tua, manuia lona malo mo oe. Ai hao ona e loa, pe whapewhea, ona e ola I le lofa tu noa leo le tua. Tato e whatese la. But you should know how to live your life according to that grace and love and mercy of God for your life. Wow, te whatasi na. Are you with me? O te la I lau bupula mo ka mafu anga le la ka kala I lo che. O longo winga. E whaia si unyor ka ko sa valinga I le. La fo ngil taone. Yeah, come with me to the Word of God. Let's tatu wole le fionga le tueta eta pena I nei lo taua.
Just go to the Word of God to prove everything. Le ia tatu o lana fionga e wha maoni ai mea uma. Aua nge ka isiseinga o kou ka malo mai pou kasi whale aliki. Lua Timoteo, o lona mata upo e tolu, ale whai upo e suma leono. I have every purpose for the scriptures that we're going to use this morning to help us know the completeness of God's love and grace for our individual lives. Hele mafu ango te whao ngai uma mau nei, mo le tasa valinga le tae au le nei. Tau ke le o os furulua, a le lei alau kou, la fo ngalau kou paki ma le pō. Tau ke le o os furulua. Au le lei lau wha yaku e kou pai, amene, aleluia o sala. Kusa pe ko ke le fifia, e whapengang wha leo kere mai, baven ka ko wo. Ai au wha yaku a ngā anga al kou sa wha ima whapengang pel mena kou sa wha yenge, o longo winga, e manga o mia, le whapengang a whafango mena ki o tonu yati oe, nga ia ngofo le inge, ia e alu wa isa o loto atua toa. Wa e alanga e ngofo pengang, makua kele o mea mamawhanga ia oe. All right? So if you don't want me to go to 12 o'clock, then you need to respond by amen and be excited about your amen. Don't say amen. Are you with me? Are you with me? Are you okay? Are you okay? Did you have breakfast this morning before you came? Na fai so pekela fasil kayangan. Fa mo ko mi ko kaulanga pali ima o ko umanga o ka se ka ko KFC male McDonald's le lakamai e umar ka ko saunga nga fai e lole ka ko o lole wa la mai la. Alright. Lua Timoteo mata o petolu fai po suma leono tau te fai tawina le ngana Samoa. Mantuana fatu taiale nei e pero fetanga le tua nya te oe e ala i upu ia. Alright? Aue te mafo fai ole upu levana e fai tawai. Au ia te pero fetanga le tua nya te oe e fa pena ona te se wai lo local tonunga. God's going to stir up your spirit once again. And that's the spirit of life. For the word of God says in Hebrews 4 verse 12, the word is living and active, sharper than any double-edged sword. E pewe whawhai pa suma le lua nau whetala iei le tua ina pa mai o le upu o le ola o lo matuanga lue e siri atu lona maai na i lo pelu e tau whai maai umalawa o nei tu. Le upu la lea na te save uina lo finangalo ma lo si la fia. E isi mea wa lewa na e wha longo iai o le awha pe na o na save e uina e le tua e laso nei ina ia ta oto le le iai i le mea te tau o na iai. There are also erroneous teachings that you have picked up along your pathway. But today, God is going to shake those up and correct them so that you will live in the fullness of His grace and His mercy and His love. Hallelujah. Fai taulinga ngana Samoa ia. O tusi pa ia umalama e mai lea nganga o lea tua ia. E au ngā fo ia. E a awa awai. E a awa awai. E fa tonu ai. E fa poto ai foi le amio tonu. So o le winga le na tu spaia. E ha oi oi. O le winga le o feta lai mai le tua i mea o ia fa manuia ia te oi. E pe la fa manuanga le. E mai feta lai ngale tua le pe Ioane evangelium ta mo mo fa pe suma le lua. A lanto uma lava na talia o Yesu Kristo le ma fa tua ia te o Yesu Kristo ia. Au mai le tua ia lanto na le fa tua ia Yesu Kristo. O lea manuia, o lantou na ta ua lea tua, o lana whanau. Right? Example of that blessings, the teachings. For God so loved the world that He gave, no, that's wrong. For those who believe and receive Him, that's Jesus Christ, God gave those people the right or the blessings and calling them His children. O ia te mai ai, o lo sau le lotu, ele o oi o sa tali, ele o sa fafine o le tua. Are you with me? Me na fa te e yai me na fa longa I mo o le alu ina I o le tai au nei ma e mamala mai le o me na mai tu spa ia. E a o tanto. Are you with me? E le anga la lo sau le lotu. Tu sa nga pe te sau le lotu le o fa te e le ta ua o le ta ua o sa te ri po sa fino le tu ta to mai le lotu.
ai se langa le i wingo a fionga le tua fa mai a o la tou na talia lo nalo o Yesu Kristo lea ma faa tua ia Yesu Kristo e leo le lotu man tua tangata le feta la ia ina tua i o tangata lotu. Are you with me? God is speaking to church-going people. But because they were in church at that time, does not mean that they were sons and daughters of God. No, there is something they need to do. Yele la tonga luenga, ma la tonga luenga na o le talia Yesu Kristo, o ia le na o le lotu. Awa ile maliu le lotu mo oe. The church did not die for you. Come on, wake up. Ele yoti le ka ele fakasa mo na mata mai lo langa le fakasa o se 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡 le lei. Al fa le lave. Ele o lai tanga che ya wa onga. O lo foi fe au ngai ai, o foi fe au loula. Ai e foi fe au muli aku makou. Ai wa ko ingu ava. A wa foi la o te mina ya bo ingu ava foi ma. Aka al mak foi fe au le lo mak foi fe au lo o makou. E fa mo kudi ko lo ka makiki. Mai. Fa me foi fe au pe ese fa. O fa ko le ye fa. Ya on belo le ina. Nga ave lo fa mo foi fe au. Au malolo. Ah. Bo la ese lo lo fa ma ko foi fe au. Wo fa i ngua nga yo. Ai o ke le lo le winga nga le me le ya se me. Le se me le nga ai wa lo ma ngu fa ka se me foi fe au. Are you with me? Wa fa fonga la fionga le tu. O lan ma foanga ona ele malama le tu spaia. Pa wal malama tu spaia la we le lotu wa fa fe au wa nga la nga le upu. A le upu le upu o nga ai tangaka ai le o la ai tangata. Are you with me? The winga la le upu wa fionga uma le tu e mai e a o ai. So oi foi nga le te I ma o le I te ma o to le fa no lo mai. Ele lei le mai le lotu. Awa Paulo le mea e te mau ai la fionga le tua. E te le mau la fionga le tua le papu. Pau ale mea koe le papu. Aleluia. Le si me ke mo le papu a o nga kamal musika ga ya ga kulo le. A e nga. O ke ro fa nga asi fa lai. Fa ye mai fo. Are you hearing what the word of God is saying to us? That's the reason why we come to church. Mafu angana le na sau de lot. Hallelujah. Se ya o mai le ya tato. Ai le ngate na o fa mai e a o ai fo. O la o ai la e ko fesili le tu me ya nga ya o ya to po o mai. Are you with me? E ko kuri loa o ma o le tu me la e le ngate fo la na ya o. A lesi me ma kon foi e fa tonu oi oi. Me le ta mai lo ma to ta mai o le lang. La me le ka o le to lo ta ma. Our Father in heaven, what do you call God your Father? Our la family le ka ka le ke bala au yai. We are calling him Father but we don't know why. Come on. Is that right? You just call him Father because the Bible says that, and the Bible teaches that when you pray, you say, Father in heaven, but you don't know why you call him Father. Ai alang tatu talo, loma to tamai o le langi, ona, wa ia o ma ia te oe, I le me te tau, ona e olai, ma le me te tau na olai. We call him Father because he has taught us his word. And he's revealed all the blessings of his kingdom for us. And unto us, while we are the tala of my manuia or on a malo. Hallelujah. So, Melana, if I told you my tattoo, if I fa poto for ya joy, or we will fa poto le, a yayi si me ke le iloa, if I allie le to ya joy. He shared the kingdom, the wisdom of the kingdom unto you. Ilonga wenga. A yayi me te le longa wenga. Temi fo tato wa onga mo lan to na onga wa ye fo isele ya onga ele fa pele tele ya onga nga fa pele e a fo nei le anga no because you o iso tanto le ya onga ona ele fina ngalo le tu ta ki o le la sanga na ai ai tanga tele ya onga la le wa pule ya fo nei I company e pule company tele o isi fo tanga tele ya onga la le wa fa ya la ko business nga wa ku le awa o nga le nga o nga
o whainga nuenga I lalo le awa o nga ia. Le vasi le ngau kako sa mua pia. Me ai valea. A lale ai ane lua, ai valea la ia ingali. Lale sa whai mo, lan me ke mga o, e fia me ke mga o ia inga. Pau man kulanga lea. So aua e te tau valea ina oe. Ona o le mea na e alua I la waonga. Aua fuatina lo walanga I la waonga. Fuatia lo se fua ma lo walanga I mea o lo tutupu I o tatou langa I le aso le nei. You're worth me. Pei me la len kako a onga, I kako nga onga, I don't know ya onga. Ya se kau pu e foi ka nga le onga, e ka kere I alu foi kanga ka onga. Ki si kia ka ika ngaku langa foi le tem, e yai me te le I loina. Ai o le anga le o le tua le na e te talo. Sa mai le tua ya o le poto ma le atamai. Le o foi na I loina, I so le la wa e alu vai timino, la wa sau lo I ngoina, ai sau vai male, male si ma lo fa I longa I la lo ya nga. MIKA Lagavale MC o lo fa I longa nga o le ya. O le MC. I ngo le master of ceremony. Ka fol ko loko le anga. Le ai ko fa I longa. So le minga na fam tanga o mena na o mai le tua le. E fa pena le ona ta pena oe ma fa poto ai oe I lana a miotonu. See, the grace and the mercy of God is given to us so that we can have the righteousness of God. E le mawhaina ia te oe mau le a miotonu o le tua pe a whai. E le mawhai ona ta ola I le whatonunga le tua ma le haoa I mai o le tua ia te oe mau. Ma wha poto mo I le tua ia te oe mau. Kato te mana na o uma le a miotonu a le tua. Oh, want the righteousness of God. But my friends, hey bro, don't call it maori, hey bro. Ele maua le miotonu na o tatalo. You don't receive the righteousness of God through prayers alone. Hallelujah. Mulu mai on tatu o lole le maua au mai ele. Fai upa suma le fitu, fai tau fai upa suma le fitu, ia mana tua fai no fai atu. Awal fai fa mori ngā fu or kako fai kabu. All right, let's read it slowly and absorb every word. Hallelujah. For those who do not understand our Psalm 1 Bible, you read to yourself and understand the heart of God for you through the English Bible on our board. Faitau Samoa ia ina ia ato atoa ona lelei o le tangata o le atua. Ia saunia lama ia I ngā luenga lelei uma. O lo wata e au, wa uma nga saunia le tua mo oe, e ala I le aso le nei. O lo wata e au, ma lo luma nai, e tā pena ina le tua mo oe le aso le nei. Your tomorrow and your future is prepared by God today. O le lelei o lau whaafonga ma lau whanongolongo, I le wheta lai lea, po le prefetanga mai lau le tua ia te oe le aso le nei, e manui ai lo wata e au. Au e te whaalango lango, I lo wana nafi. Le ana au mai ai fo nei ele te tai o vi inga le tai au le nei. Don't rest your life and your tomorrow on your yesterday. A wa ngā luenga ai fo nei ta mamo o le aso nei e ta pena tiri oi. See, God's heart is to excel us in everything we do. Na te tia tanto e watu I lesi mamalu, tele ni tato whai roa ina le tato tau tala le mauna, e hui whai nkako le lopo, whil kuspa ia e mai ai, a wakako wha longo I ngā, ia wakako kaukala I whai lea. A ia wafrei. Ma ia watu matau lesi mamalu, lesi pupula. Mai lo le te ma, e ke au mai ai ngā mea. Ngā wha longo. A ia wafrei. So ole whatu antoa nau ta maa. E te le ma whapena ona e nofo I le aso na e te le isi manuia o loo sa unita mai ati oi. Ae e le ma whai e le tuona whatino ina pe a e le ngā wai iai. Say ngā wai. Ngā wai. Long for that word. Yearn for that blessings. Rau mea nai whai iai na. Hallelujah. Yeah. Tato wo I le pata o te suma wha, whai upe suma le lua. O le ai whauka ko whaavai. Le ai whauta to whaavai. We're still building the foundation of our word. Pata oto e whenga intuai. E ka langi o whakaakia.
That was a dry joke. Ngarang o kong yaki nga mea mga uloy nga lawa mamawa isi. Koe foi mai. Come back to the church. Fata o te sumal fa. Fai upa sumal le lua. Ya a fai wai ona tato fai tawina 𝚜𝚙𝚢𝚅𝚎 le ngana Samoa, the English member of our church, catch up and hear the prophetic word of God through that verse for your life from the board. Fai tau ia. O iai le ala wa tonu ina manatu le tangata. A olona taunu unga. O ala ia e oti ai. Pe fai tau mai le ekalesia lea. Mai patani. Le site lea. Fai tau le fata otona sumal fa sumal lua. Ai whalongolongo le kalesia le mai Wellington. Pai tau patani. Wellington fai tau whatasi i ia. O ia te vai iei lea, e te oti, o te oti, e ui o le tātou te o mai le lotu, e ui o tātou te lia, ke wiso e vea mali, mwhaura i o tātou langa, pe an tātou wala lea, i o tātou manatu, mo tātou langona, ai le o le upo le atua. Are you listening? Are you listening? A walefe mai e iai le ala ua manatu ali tangata. There's a way that seems right to man, meaning man and woman has heard the heart of God, has heard the word of God, but they've decided to live otherwise. Le wingo le maulea, o tangata ia, o tangata wairoa le fionga le atua, e le pau di uli le upu. Ia pau di uli, e kuspa ia, isi a inga ngal ko fale, a inga e vadu kuspa ia. Are you with me? A ngā kuspa ia e vadu e le whaika ua. E laki foi pe asau le loku la sa. A wai e ka ngako le loku ke va aia ia sao mawai. E sa vali mai le aia, ai pau me o mal ke fong. Ai o kilo ke fong fa sa ngalo ke fong. Ai mai fong ai. E le aia se apple kuspa ia o lo ia. Me nga ia lai o fa ngal kuspa le ke fong ile. Mai le aso le ngai. A fa ile o ia se apple kuspa ia ia oi. Ku lo I kongo lau ke fong ile. Hallelujah. A wal pu le lo wo langal ke fong. Hallelujah. A wai ke oki ai. E ke oki ai. Ai sia. There's a way that seems right to man. Means man thought, I am greater than God. I can do better than God. But mai tangata e silia to manatu, e silia to fo yo wala, e silia to lo wata mai le tua. Fai lo ne tangata mea fa le tua. Na ne ave se lo wala. E ti oti na ne o lai fa yo mai au mena. Ha. See, that's a prophetic word of God. Ai pero fitanga mai le tō lono winga. Laua fionga. Koe fo I le ala o le atua. Go back to the ways of God. Because the ways of God are good. Not only He will bless you today, and He will bless you with things you have not received as yet. A ala o le atua. E le ngate ne manuia le aso nei. A uisi fo I mea le I o ia te oe. E fa manuia me ia le atua ia te oe. E isi mea le I loa le tangata. Mo mua konito. Mata upe lua. Alfa upe iwa. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. E iai mea le I o le loto le tangata. E le fa longa iai no talinga le I o no loto. A o mea na wasaunia e le atua mo I la tau. There are things that you have not heard nor received nor conceived in your heart, but those are the things that God has long prepared for those that loves Him. They stand, and those things are revealed to you by His Spirit. So in night eva yelea, e o kai au pike kalong ya tamamba ise, pa mandianga de fo pa ko ya no fa ya le ya tamai I le aso ngai lau ka kalo. Ai te loso ste me te vala au ya tama, ai te vala au so fo Jesu Kristo. E tali ya le tua ya te oi.
And that's the reason why we take advantage of the grace of God. Because whenever we are lost, but whenever we ask God and we repent and ask God for His forgiveness and beg Him in the name of Jesus Christ to bless us, He will come through. Are you with me? E tamiane tue lo mana onga na sia langa le na ole ya na be fola nga kali ole tue lo mana onga mo mana onga le asole na o fo kai hao ko ngalo fo ile ole tua la fa mai le tua ma pes ka mafka mai. We put God on a silent mode. We put Him on pause. I say ya ko la fo me la ko ma we fo te mi le fo wa mai ya le fa ma ya ngai. So in night and to vai, I want to ta alo ile lo for tu no le tu. Awa ya le timi. E fa penana te vala watu. Watu puni mai le fai tu toa. Ya choe ma. Hallelujah. All right. Pokase fio. Ele kai ya surulua. Okay. Come with me to the book of Romans. O ka to mta upuna le ta ne o le tu si Roma. Wa yesef so so ni mota ul ni ta ya. Have you been helped so far this morning with the Word of God? Have you been helped so far with the Word of God? Hallelujah. Well, yes, if you so ani ma se au ngamo oile ne tai au I maule na tolu wata to wo ya. O se mana tua ia le maule va yaselen tua na ya to wa e fa wo le maula le maule asole ne. Le mau fa vai o le va yasole o tua na. E au noa malau tilo i au nou tol vai aso lea. Wa mea nai le tau o le kopi. Pa sala oe se lau ka la lau sala. Ai ko kongi ngi lava e ka kuli i o e se velfasa. Walanga o oe ngai sa e o mai e upu. Wangalo. Awa nei fata va nya te oelona. Awa foi e te ino. Awa foi te ino pe a awa ina o oe e ia. E sa o ai ka ufesiri au kopola melenga sau de lo. Hallelujah. Awa fata va ya te oe. So don't reject the word of God you're hearing this morning. Awa te te ena le upu le tai au le nei. Awa foi ke ingo le upu le famale ingo. Awa te te ena pe awa te ita. I se me te fa longo la fionga le tua pe wa po wai fo le nguku minga ko wa foi fe au yo. Le ai le ka wa me se nguku mi. E la fona ola nga luele nga o le tua. Fa mai le lua no fa inga tupu ma tau pe suma le ono al fa u pe va mai e fe afio ai fo fongo iova I lunga le fonga ele e moni mau ye sao la to wala ya te. The eyes of God moves to and fro on the surface of the earth, confirming those who are steadfast in Him. E te lo lai fe afio ia fongo iova ia fo nei lunga le be te aluai. I fa my maua ta mama I maua panga I sila fanga I me pio ia ma me o me pio o mama fa ia nga o o me se ia ka ko mai hey shh ma fa ali mai o nga ku o lo le nga ia ai le ai awa fa lai lo chama wa umana fa longo ia. God knew you have heard that word. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah, popo mai. I want what? That's okay. I get alert. That's all the Roman van. Come with me to Romans 8. That's all the Roman van. Wafi o malava e mai le nganga o le tuia. E ha o le o onga le mo o le taiao nei. This is how God is teaching us so that you will know how to live your life today and every day of our life in His grace and in His love and in His mercy. Ia eilo ai lea ona e ola
I whaamanianga uma ia, awa, o tātou uma, o lea tātou te tali tonu. A tātou whioti tātou te o i lola whawawau. Do we all have that belief? Si uma lima tangata I loa a oti o i lola whawawau. Lift up your hands if you believe that when you die, you're going to go straight into the presence or the throne room of God. After si runga lima o e le o I loa e my pastor, help me today. Lanjo e le lope o le ola e whawawau le I le lofa ali o le atua pe a whioti. E mai whai tama so soani mai ia tia. Nga oa ua. Hallelujah. See, o le tautonunga ta tele na. This is the general understanding. Are you with me? I'm using that word general understanding. It's like a universal understanding. It's a universal teaching. Are you with me? As long as you come to church, whether you believe God or not, when you die, you will go to the throne room of God. Then, zero. E te le alo le lofa li o le tua, pe atau mai le lotu. Then what's the point? La leo ngā mai le lotu. Afa la leo ngā na le lotu te sau ina ia o mai oe le tua. I o nā ala I te tauna e orai. Le winga na na whata o te le suma le wha. Wa iai ala I mandatu tangata e orai. Le iei tangata o lai alua I le lotu. Wha longolongo ia fionga le tua. A lai orai lo langa tuai. Mena ta o le 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘𝚘. Le la tato wha longolongo ia I le tuspa ia lea. I mea tupu I tangata na. E ei foi tanto uma o tato talia ke wiso e vea malima wha ola I o tato waranga. And also the majority of us here, we have confessed Jesus Christ as our Lord, our Savior. But that confession is not going to entitle us into the throne room of grace or the throne room of God. Listen very carefully. E ui wa tatou talia ke wiso e vea mali mawhaola I o tatou olanga. Ai le mawhaina vele na ma mea tatou te oa I no whali o le atua. How come? Ai sea. E winga la leo tuspa ia umalawa e mai lea. A nganga o lea. E a oa iau. I le winga moni o le umea lea. O le tautino ke wiso. Ia. Malota oa I le ola e whawawau. Peta te oa I foi. I le oti e whawawau. Po se oli e whawawau. Are you with me? Ia. Tatu wad whai upu mua lava. Verse 1 of Romans 8. Whai taule le I na. Se perifetanga le tua ia te oe. A whai waiai le Roma valu, whai umomua whai tau ia. O le nei, wa le ai se whaasala, ie o ia te viso Yesu. O e le sa vavali la le tino, ai la le anganga. Wa manino lau whaalongo ia ina. Nale mea nei whai meila fionga le tua ina. Oi lantou na. Right? English translations from the New Living Translations. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Or the New Living Translations, the New King James Translations, oe ele ola I la litino ai la leanganga. Ele ai se fasala ye o ya keviso. There is no longer any condemnation for those who are in Jesus Christ. And we all say, Amen. E ananta to amen i ai fa yoe o le mea moni le na. Mai tau mai. Ele se fasala ye o ya keviso Yesu. Ai le ole atoanga le na fa yupu. Pa mai oele sa vavali lani tino ai lalea leanganga. O lono winga ia inai te vai ia lea. A fai o te tau tino ke wisa vea mali ma whaola I lo wolanga. Ai o te leola I la leanganga. Lola la leanganga. O leola le ia o onga tuspa ia. To live in the Spirit is to live according to the Word of God. Are you with me?
So leo wau tau tino ke wiso e vea mali ma whaola I lo wolanga pe no whatul valu lima na utalia Yesu ke wiso. Ai awha pe na utalia ke wiso na e o toi foia e whai leo langa tuai po leo langa I masani ai. Lo wolanga iai na pe o len whai mai ai le whata oto le wha suma wha whai po suma le lua. Wa iai le awala e manatu le tangata e tonu ma sao ma malelei a lona taunu unga e oti ai. So le tulanga e na oti. Ai sea, langa wa uloa le fina ngalo le tua. Au te le olai. So wai mamlama la iai. Are you understanding the word of God? Wai mamlama le fionga le tua. All right. So sanga le tua le atu nen tato wha longo e lua so sao tato wha longo ai. Iai na tōwia na watu le nofali o le tua ai te ena mai ai. Mateo sumar fitu o Mateo fitu. Pai upo lua sumar tasi. Na watu la tau na tutu I atu fai te toa. I le langi. Fesini mai oi au tau. Ai lau watu. La fai nei le resume a la tau ai lau watu ala tau mori mau. Ai fai mai le nganga le tua I o le famu. O esa tuia o tau mau. O te le loa o tau pe mai fea o tau. Le winga na mau I o la fionga le tua. Ma le mafua anga fai nata tau tau mai e le lotu. Se toe o mai le nganga o le tua ia te oe mau I le tāsa valinga I le aso le nei a walata mai le sitianga. Are you with me? Are you with me? Mena I le leia lo malama mai ma tatou tūni ma tai le fionga le tua. So le wa wha mauni ai e ui wa feta lai le fionga le tua wale to iai se wha sala ye o ia ke wiso Yesu. Ai o lantou ia wa ia ke wiso Yesu o e wa ora I la lea le nganga o le ola I la le tino o le toi whaia leo me o le tino ma nei al tatou wopo o a me e ta o ngā ruenga le tino le wa toi fo I tangata I o tau tino ki wiso e a vea mali ma whaola I o lantou wolanga. Let's search the word of God and see what God means by living in the flesh. Are you with me? Are you with me? E le lei al tatou mamalama ina e va iai lo le e leo ni manatu o se tangata ia e vai e foi le e le ni o manatu ia whawhai au. A o le fina ngalo leo le tua mo tantou. Ma whaangai na whawia na whiwhiria o le tua le leo mo ma moe mo tantou I le aso le nei. Are you with me? Tatou o le Galatia 5. Come with me to Galatians chapter 5. Galatia 5. E alan tatou o ia Galatia 5. Se tatou va ai le e mei ta ua le fionga le tua o ngā luenga le tino. O mei e o le ta ua o le ola le tino. Le ua toi fo I tangata ia ua te lia Yesu ke viso. E a vea mali ma whaola mo la to matai. E a ai whamantunga e inu whamantunga. Ai umana ai whamantunga me inu whamantunga I la sa. Ai toi fo ia I o langa tuai. O le fesiri le tatou te tulu matai ia. A e ngā mea o langa kuai. E le leia le o tuspa ia umalama e mai le. Ngā la mea ngā umai ai. Awe, whaftai. Ya, ia le li. Na ua e maua le perfitanga mo o le tai au. Right? Tato wad whau pa suma le malu. Galatians 5, we're reading from verse 18 up to verse 20 and 21. Mela ia ta o ngā luenga ale tino. The work of the flesh or carnality. O upuna whao ngā le whionga le tua. La mea la inta tu wo I ina ia a o ina I oe. A o ina ia. A o ina I oe. A o ina ia. Whasino whapoto ai oe ma o tate ola I le ami o tonu. A wa anta le ola I la whionga le tua. Tate le ola I le ami o tonu. A olo e ola mo o soifua. Si fa ia foi lunga fai fa awias mo sia pai ai o soifua ai le ya mo na fiona ta tu wo foi tau le suma le va ia o no sorry pardon me ma ia pe ka ko suma fitu le ta tu mam lama ia ina awa I lunga tu na le fa mai wa fete e na I nei le nganga malichino no there is a battle going on in our lives wa fa no fofongia ia fiona le tu pa mai o tau le nganga I te tonu ia tu e ma o tatou tino mo tatou manaonga mai fai mai ala o e ola le tino e uma e nga wa tchau o sisi lunga le limo le tino ai fa pe nganga ma kwa koso mai lalo le nganga
ai a malo fo tanga tele nganga ike le fa longo tu su ava mai ia oi tama fa ne ina oi ole se senga na ole ole tino ma le ola ila le nganga ai manga foi ola tino awa tu mo tai o ga fa umu ia ina ko fa kami lo fa umu o ma ko ai le ngau fa umu ai le pe se kwa aleluia anu lai fa umu ai mo moi alo nga o lai ka kami lo fa umu ai le lango nga inga e leo kanga o ngai leo le angiru ia nga yo o ku ka ya o ngi yo ko gu mo inga ia au mai se vai ngol ngamu di mau aleluia e nga fa umu li e ke le fa umu ai nga fa umu o fa fa ele le la fa fa le ele fa umu ai nga fa umu wa ka ko suma fitu ia a wa o le tino wa tu ina naulea e te atu ile nganga wa tu ina nau fo ile nganga e te atu le tino wa fete na fo ia mea o le mea lea to te le fai ai mea ya mapu ia nga te loa mea nei te fai ai le aso le nei o wa nga wa fa ora inga na mea nei fai ai na o mea na nai manu malo i lo soifua o mea fo ia te ola i ma o fai le teimi nei o mea o le wa manu malo i lo bolanga. Are you hearing? Are you hearing? Mana tua ele o ki Apollo. O kai ka kau ke fai lo se me leanga ma se me se kau ke kua i o ki Apollo. Me ngai kami o ki Apollo. Fali, la mua kami ia o mai. Yo hu kua ia wai le o a. Ke le ma fai na tu ia ke la tu no mo le tu ke fiu, pa kau ke fiu e fai nia ka ko ia ka ko a fa upunga ma ia ka ko la unga. Ele ai a paualo si leo pe o si leo lenga fai mai le mate yo le fitu no suma tasi o te le loa oi pe mai fea oi la fai atu ya ki oi lua mau le fionga le tu na lai te e nai tangata mate yo no suma le lima i tau po o tos fu lima na talia ai lima na te ena a le upo foi na fai le lima na te ena mai o te le loa o to pe mai fea ai ma fa la ia ina o inai tsau le upula le fe mai o tus pa ile me ha o ia ta ua e ha o ia oi e te filifile ia oi ama ele suia le fai fe au lo sui fua mo lo wolang ya e vai por fai fai i lo ngau la o ia is fai fe au la unga la fionga le tua ai le o la fa no ai o ma ai sea awa fa langa ngala unga a le upula nga wa pe o io por fai fe au e se le me o e fai au ma mangu o fai au e se le o ka kolo ya ile an la o la fionga le tua e silu fa salanga le fai au me na le fe me ya koko a woni a ve o ko ma o ma fai au le o ko uma nga o e ma fai o nga fakia ia la foi nei le o langa le nei ha ko i fo hai ko fina o tatu ia tubal va a ka ko fai kau a wolfa sao ai pa longo ai fa nan feta lai na per tanga le tu ya tu ya la na u hear the prophecy of God into your own life through those verses tu valu ia ai a fai e tai ina o tou ele nganga o le no lofo o tou ele tu la fono o i lo tino foi nga luenga ale tu la fono o il tino o me fa penei o le muli lua o le faitaanga la miuleanga o le matai malolo ia ina pa mai le suma le valu ai a fai te ina o to le nganga o to le no no folo le tu la fono le no winga e fa pena na mai le tu le sa le tonga ka to te ola manu malo ai le mea ia a me la ia fa mai o i lo tino fo inga luenga al tino me la ia ta unga luenga al tino na o ta to fai tau e le si vaenga na muri lua fai taanga a miuleanga mata itu ele va aia ni ma fose na waka ia sau ke foi le sau i mo movie sai pi mu maka ai o vai nga ta tu foi lo sfu fa fonga me na fa me le tu o te olai o te olai la nga me na tino lo na wa o mai ina o nai fete na me na ta tu te faia ma le nganga
a malo lo la tino o me la o ia tau ke fai e ui wa uma ona tatu talia ke wiso e vea ma ali ima faola yo tanto o langa le lama tatu te fai me ia e ui o le tatu te o mai ile lotu man tuano fa na e le tanga uma o mai le lotu e o le ola e fa ma langa le mon mau na fionga le tu are you with me o tus pa ia uma lava mai le anganga e o fa sino fa poto fa tonu Bata pena tidia solta ta penanga. Today is a day of preparation. God is preparing us for a better tomorrow. Are you with me? I am talking really well this morning. Hallelujah. Tatu o fai upu na wa yai, fai upu se lua se te fulu fa tatu fai tau, te o fa ko pe. E o mai ko wa sui ka ko fai tau ngo o e me o kingo nga. Wa ka ko fa ko pe nga ia ka ko wo se mai. Le fo la ngai le ang se me nga mai o ka ko bo langa le ko ke ma fa sawa le lunga o le ka ko fai ma o vai nga e ko fai ma li inga ia la ngonga le ka ngai o ka fa ai a ka wo ku vai nga ro ke ko le e u ka ngai o ka fa ia ga ia lo ai le ma wa mai ai o ke e ua ke le ma sang ni ke wo sai se me yo all right nga fai nga mai le upe a ka ko e uma e ua o ku pol fe vesia pai tau le vos fulu ia o le ifo i tupua o le fai tonga fiti fa tau la itu o le feita ngai o le fe misa o le losi vale o le lotoa o le fina vale o le fe vai inga o maseinga malolo ko lo sela ba ia ina. Are you seeing yourself in those verses? Whatever I join now. I didn't say to you to turn around. Now I've said to you, look at yourself. Look into you. Are you with me? This word is for you and this word is for me. It's not for those around us. Are you with us? Hallelujah. Yeah, walu nika ya o sasale vaenga le kala fo ini e da fo ya u le tsa o mate tsa ingo vi inga ta tso mai fo fa munku ya ini le tsa ya me nga u le fa munku o le upule mai le tso mo ka ko le aso ni ayo mas e se ale anga le yo tama haleluya ya ta tso fa u pe lo su maltas a fa mali o le wa makanga mamafa le mele wa o mai ya ole machaua ole fasioti tangata Wui. Olha? Lá le me ole onanga. Ola longo winga. Ole upia. Wui. O que le no sa se le upia I ko ole fionga le tua ia nga. Oi. Kalo faia. Hallelujah. Na vai ia lea. Tato uma I o le ingu awa. A fau ia I. E leo se mea lea ngangal mea na o mea tino. A pia, la fo mea ngau sawa I le loku nia so. A mea nai te roi le lofa o le tua ia chawa. If you are here and you're still drinking alcohol of whatever sort, this is what the Lord is saying to you. Why? Because He cares and He loves for you. He loves you. There is a place for you and your family in heaven. Me la le tau ole e ia le awala o manatu le tangata o tonu malele ai pe ana maka o ia mine ai oti ai mai wa mina mai fa ponia na unu aba o fase fulu nyo ko sanga kalu o faula yo o fase fulu nga ko sanga o de ko kango ia ile avale popo fo o faula yo o finga ka ia no keke awal mako ai awal ia la my sister mena mako ai ho le ngole apa e ese mafutanga ya uo mase pia o me malos a na vai chai aftai le tu na mafai ona tete ya na ia la foi le ava mai awa ulo me fai le ava ya tse le ava ia na su ai le o upu le masangi na kaukala wa susua a ko fe ko no ka ese me ke le mafi o le susua yo upu ya na ya dai boy ko kiro iso ka ko ri ya
e o foi fofinge o se foi fofinge ya foi ni e le kaukala ni ai e ingu lolo o e ke le vai o lai le kanga le musika o sa valvade ku lunga ka ka sa va o ma le vai ke no ma le nga luaku le la foi le pa ki la ku nga o ia ai uma e talo bo so ka vale fa ya ku ai fo vai ta tu vola e se le yo tama o le tua ya tanto e le o mai le tua ma mai ina ia fa masia sita ua. No, he's not teaching us so that to embarrass us, but to awaken our spirit, for the rapture is coming very near. And also because we want to reign with him in heaven, for his grace and his love has already been given to all of us. Wa umona ya mayalo na lofa tu no mota to umalava o oya ya ele ole tua ele o satani e tele alo ile ole fa vau o lo wa fionga pele ma lo wa fionga fe lolo le wa mai ya ole pule ma le ya tau. God has given us the right to choose. Nena fa mai le mau mota to sang le tona to visiona fai e fifilinga ton ole fifilinga sa. Tau sanga tua fa mai tau le tau le le fa tua. Fight the good fight in faith. Fi nau mo lo wanganga, fi nau mo lo ainga, fi nau mo lo fa nau matua. Ta mama tina, fight for the good faith, the fight of good faith for your family. Ina ia awone I se o tanto ainga le no fo ia. Le all I fa ba. Are you with me? Fa u pe fia na uta wo ia. U pe fia? Ya fai taua ele go suma le lua, ia. Ka solo mai fua na le o le ngapai. But for those who are in Christ, they have sacrificed the flesh, but live according to the fruits of the Holy Spirit. Vai le awa le swinga le tua o le vaenga le na e tautala I lo langa tuai fa mai o ngā luenga le tino o le ngā luenga le tino ai o mai na o mai langa pa fa mai a fua ia o le angang pa ia o ia te mama ia lea e le ai se fotanga o le ola I lo langa tuai a wa fo ia le se me tu mau. There is no permanency in the things of the flesh. A wa sau mai lesi se sau mai lesi a miole tonu lesi a miole tonu ai a ola le nganga I to tonu o tangata fa mai ona fua mai ai lea. So lele ta ua I fa mai o fua o le ngang pa ia. There are fruits. Lono minga o leo langa wa iai le moni mau. Do you have a witness? Do you have a testimony about your walk and your faith in Jesus Christ? A iai se moni mau I lo langa I mea wa whaia le tua I ante oe ma lo soi fuanga. O fua na. Mai loa tangata. Ia le fuatanga o lo langa. Ona wa whapena. Ona e ofo atu oe atu atua mo le ali. And it's never too late. A whaia o mai le asole nei e lo o le leisa o moni mau o le asole nei. E sui a ia le tua pe a e tu inatu atu atua oe. Ma o tu inatu atu atua au. I le li. Are you with me? Tato iei whatasi e na. Alright. Tato wo I le. E la kuli ka moe. Nga ulolo upu le mai ya pasta manuia. La kuli ka moe al kako makau. Longo mingo le a whaka. Mo moe mai pea. Lano mingo o le whaka moe. O whaka lise. O le uso o aifo inge o whaka moe I o wha ka lise. A longa anti o wha natinati. Mo tau iei whatasi na. Nana una ta ua tua upu na. Inga ia e koe maua mai se si ola fou. Wa watu I lau nofo na te nofo ai.
nga e ngofo I lunga I le mea ma lua lo ngofo anga o lo tino. Nga wa e ngofo I lo pakua. Ngofo sao? Peo lau fai pesu. De la wa mama lama I ka kai fai lau fai pesu. Ngofo! Lolo! Ia. Ka mea la le oke ku lolo mai. Ngofo. Ngofo sao mai ia ina ele. Ele vaengana. Tatu wo I le fai upe sumat fa o le Roma. So let's go back to our book. Let's go back to the heart of the message. Mota ua o lea wa matana fata moe. Na kulka moe o longa wingo. Wa yeisi mea ka oki. Yeisi mea ka kipi. Wa upa sumat fa le utatu yai. We are in Romans 8 verse 14. Know how to live in God's complete love and grace today. Ia tai loa o na ola mauti noa. I le alofa tu noa lea wa ato atoa o le tua mo oe mao. Fai tau le fai upo sumal fa. Read verse 14. Fai tau. A wā o I lanto uma ua taitaina e le anganga o le atua. O ata lii lanto o le atua. Toi fai tau ia. O inai te vai ai e leo tangata umalava. That's what I meant, that not everyone that comes to church are called sons and daughters of the great I am. The wingana le maulena e leo lanto umalava mai le lotu e ta ua o atalii ma fafine o le tua aisea langa o le femele mo le malutu spaya o tusi pa ia umalava e a maile a nganga o le tua e ao ai so le wa onga lale mai I le fionga le tua e tusa ma moli mau le apostolo no ese I le kalesia le Roma o le kalesia Roma o tangata Iutaia wali liu mai kaltonunga fa Iutaia ai li liu ia ke biso Yesu patasi mo tangata o le lalolangi le sa fa pena na ola ia tua ese a wa fa longo ia wa onga Yesu ke biso le wali liu uma mai lava la tona ia ke biso la tona na le fa mai le fionga le tua I e ala le apostolo a lanto uma taitaina I le anganga o le atua. Everyone that is led by the Spirit of God are sons and daughters. Therefore, mai o atali I lanto le tua fesili la. Ai fa fefea I lanto e le taitaina I le anganga o le atua. And we ask the question, what about those who are not led by the Spirit of God? Are you with me? O e iei. Ma fuanga le ese le taua le o awino le fionga le tua. Le o tatou loa mai o ia kalatia. O loo fete na I le tino male anganga. So e ala lana le taitaina tangata ia lo lotu. E le anganga o le tua. Ona lato te le o faa tangaina. Lato te le o aveo lato wolanga I taitaina I le anganga o le tua. E ui o laito tono le lotu. Are you with me? Na tato iei fatasi ai nā. La over la atol wo sa lau tau sanga. Taluna iei tu spa iei Samoa pe le lotu Samoa. Ai ba ai le sui fuanga Samoa le iei nei. Le ai se fuatanga le lei. O le upulea. Paule me te le mole mau nei Samoa le kelo falsa. Ai ba isi falsa o ka kan falsa. Ai ba ia so sai le intanga te lo lotu. Alleluia. O fesili ai sia. O iai le ala o manatu tanga te tonu masao. Ma le lei. O le o ai le fionga le anetu. Are you with me? Vai iai me iai tutupi sa mo le vaitimi nei. Wa malo si le alo le aisa. E le aisa fo le fa maruru ai lo fangui. Mai mau peanga le aisa nga. O ia fo nei. Nuu. O sili ako le sawa i ua. Mai ko kongo le kaulanga. Iai nga e le tūlanga lea. Ai vai iai. O le upu mo le muanga ngana mo le mua fetalai a Samoa mai. Whawhai le tua Samoa. Alleluia. Ia pi o le sa o le upu o le foe whae i le tau. Ua ngā o se wha upunga lau. Ai whawhitai i le tua le. E le tu ua lo nā lofa tu noa lea. La vai sa I le ale tu awa e ia le taimi o le tu. O oe mau le tau te whaatari mo le sitianga. Te le fwoi tangata le tau tonu sitianga.
a o oea ia, o lau au ngani ia te oe. Aua te ena o a onga la fionga le tua. There is going to be a rapture, whether you like it or not. So that's okay. If you don't believe it, live your life according to your own desire. But o tau e tali tonu e nā, o le aso le nei, sui ai ro wala. E le sui a oe le tua. God is not going to change you. Holy Spirit is not going to change us. Jesus Christ is not going to change us. Holy Spirit can only change us, and God and Jesus Christ will change us if we surrender our lives unto Him. Fatua sui ai le tua mangang pa ia ma ke visolo so fua mo lo langa pa fa pe atu tama o le ngafti e soson mai bacha lave ai mai bacha a fio mai ma e te tai yan cha wangang pa ia ina ia faia lo fina ngalo i lo langa e te lo mai al fa fionga le tua mai ke viso te malo len ta talo o ya ni mi ngoke oki ai a le me fa ko ki ngonga le loko ko ngole o lai fai lungo le ea o le pangutala tau tau au tafo ki viso me Yesu ki viso fai mai le tala pangutala le ali e ai ho o mai lo malo mana tua mai ya fai mai ki viso e aso nei na te fa tasi ma pa tesu o winga lo fam talanga na owa e te no fo ai lo wana nafi. Don't settle on your yesterday. You have heard the word this morning. Wai fa fonga ni upu tai au le nei, le aso le nei suia a toa ye le tua. Lo soi fua mo lo wolanga. Pa me ke viso ye pangtale la soneta ua pa tesu. So ele pe pelo ke viso. Le aso na no to lo le pa tesu. Ai sa yai mo le si uso au tafa. O le ata antoa na fa altanga. That's the total image of salvation. Christ was there. Two people had the same opportunity to make right their lives. Lata tolo fautanga, to tolu tangata, la ye ke wiso le fautanga. Ai saola les dona manatu, mona langona, malana lava mioton. Ba ta oto sumal fa, ba po sumal lu, ba fa fonga mai. E alwa ni ta te momolia i o talinga. Ia maui o la fionga le tua. Ola i la fionga le tua. Ai awa te ola i upu e vatu e whaifi au. Are you with me? Leanga o tuspa ia le o le sulu i o vai. Ma le mamalama i o wala. Te reo whaisi te me whemilo sa ia lau whailotu. La fionga le tua. Are you with me? Are you with me? Hallelujah. A lo wala ngona. Ana ia pe atatu wofa atasi umele ola i whavavau. Ana ia pa fa pe e saulo ma lau le uma lau fa soa nya va e pa uo le pule ma le pule o sa we na o kai pa mai o ia la tau na la to fa sa tau ia ke viso a to te la ngona. Are you with me? So o oia ia e te le alu ai e ke le fa pe mai ia va ama we le alu ai le alu ma ko fa au le lo mo mai e ke fio fa mai o no ko foi feo i fa le ali di mamau i ko ai po kasi mai mai a fa mele angel oi e fa fera eso ele ai se foi feo was hallelujah. Are you hearing from the Lord? Are you hearing from the Lord? E te mna o te alu fai upe valu alu fai upe valu ta tala o te dinga si e la ngona feta lai mo le tua i ante oi a o te fa longo le tangata fai tau fai upe valu ai tau malie alo nava ai ia le la foi tau ina pe le leile na langa o langona fo wa vela le fala au vola me la foi na la fa ko te lawa. Verse 8, I'm reading verse 8. Romans 8 verse 8. O ilato foi e la le tino e le mafai o na fia iai le tua fa mai. Yeah. E le fia le tua ia te oi. Ai sea, mai o la tua i lale tino lale, tau lo lale tino, mana tua le kalatia e, lima fai upe, vi. Vai mena na watoi mauia.
e pe o ko la ngonga usul pe se foi lelo ai la va pe a o nga ka nga se le va wa fa afetai wa fa afetai wa mali e mata eva ai wa tasi lava oe wa tasi lava oe i lo unei fa moe moe Ele fa koe fa o mole a nene e me ngai fa ilo ko fi o le ale na ran ko usu ka ko pesenga ya si ko ya maka mai le sila sanga ole ole vai ole ka ko ma man ko vai le rome valu e ko su fluiva fa yupu ale fa ko ko se fulu le sumal fa wa ase o la to fo ila le tino ele fi so ke fi wa life ma o fiu e faia ka ko ngaluenga le leia ile tua ai a fai lava me o mai le tino ele fia mai lava le tu kusi la yo notes ma ai le isaia mo mua la o atu le kalesia o mai ia Israelu la ka koso ku ma mo ka koso mai o o povi e fai mai le tua ai e na fai atu to mai mana me soli mai lo toa a o lai loa ia to me fai. Are you hearing the voice of God? Pastor Femi, thank you for asking. Isaiah chapter 1, the whole chapter. Isaiah mo na ai watu tangata ma me e o se tau langa nga fa mai le to e su nang pa ia e au lai loa me e fo mo mai mangi me. Mai ai le to e si te me la ngona na o ia tama. But those are things we don't really hear, we don't really want to know. I'm told that two family, a my merely late, I'm on call out, Kaulanga, you over. Well, they call you law merely late. But the man was going to Boko, oh, my mamma, may, or maybe Pio Hook. Boko, oh, my, oh, merely late, I won't allow a fire in your fire. But you know, my father, no. If that's you today, God is speaking to you. God is speaking to me. If I'm a maile mele le yati pai. A wa ka ko ka mai. E vai le sili se. Oi e se tusa ma oi. Ma tu te fa tusa oi yati ai. Wa ka ko upunga fa me kama. That va ai na le isaia na momua. See, God is very close to us. I mean, I te vai le tuele tu ma oi na ta to tama. Are you with me? Pe maka upo sa wai mea nga o nga. Nga vaku ni ya kau ke aku inu mo le tua ai ino mai le tua ia ina. Isa ia mo mua. A wai va ia ina, tai mai na fionga le tua ina. Le langi e fa lolongo ia, le lalo langi e. Moli mau. A wala ina le isa ia mo mua le na. Luka ko e se maka ko le kiki al ka punga ia va ia i le winga o le tua la. Ia tau tau no me na fetala ia le tua. Pesa lai le tua, le langi moli mau, le lalo langi moli mau. Feta nai lola le tua i mea na te whaia wa wha manuia ia Israel. Man tō nomo o lawa ia Israelu i le launga tasi o Moapi. Fatua uma mai lawa le savalinga le fast food tau sanga. Lena le usta ia Israelu i le tua. Mai le tua olo e no foia. Ai o mai Israelu, o mai makai e ko se fulu. Pa mai o woi. O le ka mawa ingo le. E moni ai tafele meni. Male soa susu por soa. Mea umanga e dua ka veso susu male soa. Ia ina ai. Nga sau al kamale o ai. Kupulo mal fafita ulina. Pa mai o tangata la iai. Oka nika ngaka mea. E peika ko o se. Pa ai o tangata ni. Suia tangata fina ngalo le tu. Fase futo sanga. Na fasa vavadi e le tua le vau. Se ia oti uma la tau na la tau le savalia pe ufale i le nuu fola o le ina le winga na o tuspa ia e mai le nganga o le tua e a ai aua tātou se i le se o tangata i utai
Wala to sui ai le me finangalo ai le tua. Never change the will and the purpose of God into our lives. Always is we. Always te ola ai le ata maima le loa le lalolangi nei. Ai ola au nei i le tua. Hallelujah. So I don't just put you la tato wo ese mtato mtau. Let's go by what the Spirit of God is saying. Come with me to Psalms 91. Tato wo salam wo iwa sumatasi. Ia ona fa mutai lo tato ngaluenga i. Wa leo poko sulima minute sumalilua. We're in Psalms 91. Mafu angale ta church pa ia se e langona the perfect tanga mai ole tua ia te oi. I want you to hear the prophecy of God unto you. Hallelujah. I want to take seina oi tangata. Don't be led astray by human being, but let the Spirit of God direct your life. This is the promise of God for you when you allow the Spirit of God to lead and guide your life. O le mele ho ia te oi whamanuanga le tue ho ia te oi. Pe a e whaatanga le angang pa ia te ina lo wolanga. A wao le amatanga o le salamo le lefe mai. O le mau le mea lilo iai le siri ese. E mau foi oi e le paolo ona a paau. O le mea na tau te ina le angang pa ia. E te iai le mamalu o le tua yaso umalava. Are you with me? Is it possible? Yes, it is possible. Because everything is possible with God. Hallelujah. O le iai mamalu o le tua o lo iai le iau mafutanga ma le tua i katalo. E te whaingaluenga o lo nganga le tutonu ia te oe mafuta i le tua. A wai te whaiau ngaluenga umalava i lo mafawfau. As you're working, your spirit is conversing with God. Because all that you do in this life is done by your brain and your mental understanding. But your spirit is free within you. Your spirit is worshiping God. That's why you go from greatness to greatness. Are you with me? Tatei fatasena. O lo mafawfau ma lo fai ai e fai ai au ngaluenga ma fai au uma a o lo wanganga le tonu ia te oe e mafuta ma le tua lea. Le tua na mai ia te oe le poto ma le atamai. E isi me whaingatai lau ngaluenga e te te ia wape. Okay, I never knew how to do that. A le nganga na le tua na te tonu ia te oe. Le winga na le maule o le maule mea lilo. He who dwells. Hallelujah. In the sanctuary of the great I am. Ona oela le o tato tu inato tato wolanga ya ngang pa ia le aso le nei. E pe on fai mei ai le Roma le valu sumarfa. Because today we're going to surrender our lives and we're going to invite Holy Spirit and ask to come and lead us. As Paul is saying here in verse 14, then we are the children of God. Because the Bible says here, for those who are led by the Spirit of God are sons and daughters or children of God. Yaso le nei a fai o lo fifilinga nei ena wa umana fa fonga le fionga le tua. E hui o o tangata wa fa ola ina, a nai e te loa e tau tu lei lo fa o tanga. E hui o tangata fa ola ina, au te loa e tau tu lei lo fa o tanga. Le aso nei a tante e wala ulela ngang pa i e fio me tonu ya tue ma. E ade tau e le tua e desi me fo. Hallelujah. He cares for you. He knew that you're going to come this morning. E loa te mai loa ngang pa i e loa te viso e te iai le malu le aso le nei. Ai sea, lua no fa inga tupu sumo le ono le no fa i tua i e fea fio ai fonga. O Yehova i lunga ole, fonga i lele, fa popo ngā mau ko kongo lo ka mau a inga na ia ina. Hallelujah. Fa ai lo fa upe sumal fa. Fa i fa upe sumal fa, we're going to read from verse 14. I want you to read with your eyes, so te mana ia o e te whaitawina ia la i o fonga. O le fata oto fa fai opo e foi nei lua fulu, lua futasi, lua fulu lua. Mai le fionga le tui nā, lo watali ie, ia e whaalongo ia upu. Ia wai mai lo iau talinga i meo te whai atuai. O le whai upu nei lua sulu, whai upu lua sumaritasi. Awa nei te a mea ia mai iau mata. Ia e te wina i lo loto, awa o le ola lea, mo e la tau te maua. Whai upu se soa i nā whai mai, o le wha malolonga fo i lea,
Yo la tino malava. As you're sitting there, whatever sickness or whatever infirmity you're going through, whatever needs you have, as I'm speaking that word, God is blessing you. A o tau tala le upule mo perfitanga le upule ya te oi le tai aole nei. Wa umalama mena ya te oi. A e ngā wa i le upule e te maua wha manuanga le tua a wha se mai wha maloro le tua ya te oi le tai aole nei. E isi teimi ua wa tatou wha tali se teimi wha ele wala au wa tatou mai ai lea. Na tatou misi ai lea le upule ta o le rhema word of God. Le upule fa me si le atulona ma ai nei ro le pelue tau fai ma ai ona tu a wa le upu ola o le upu ro matua ngalue. The word is active and it's living. However long it's a malolo ya na. Whatever your needs are as well. Wa for your mana ongana, listen young people. I know most of our age group here are attending uni or going for courses in UT. This is a new year and some of you don't really know what you're going to do. You're at loss as to your path career. So you're hearing this word. This word is for you. If you allow the Spirit to move within you and allow to teach you and minister to your spirit and your mind, you're going to be blessed this year. You will find direction for your life. Things that has been blurred and vague unto you, you will see the clarity of those things. Why? Because you have taken from 9 o'clock to almost 12, 3 hours to sit in His presence. That's how much He cares for you. Si le fia tama na e alala mai lava ina mai le iva le tai au. Se yo sumalua le la tolu i totu la. E lor fa numero tolu fa numero fa unga le ngang pa. Ia ina ele alu fua le upule mo oi. Ta to fa man tu mo tan to ainga e fa manianga le tu mo oi ina. Ola o le fa so ile le fatu antole o le upula so le nei o le fa upu e totu tas. Se yo le tolu wiva. Le afa moya ina ya mo sisi teimule. Na ala ta le la ta to valo sumafa. I want you to look at verse 14. Psalms 91 verse 14 to verse 16. Ano fa le o mo na tui a wale. Ita to spa ile palang. Pa fonga la fa tawina ai tu mata ya oi. Nga family fiong le tu awani che amo mata. Let not this word out of your sight. As you watch the word, as you hear the word, you incline to the word that you're hearing through my voice. And then you keep that word in your heart because it's going to bless you. It's going to heal you. It's going to open the blessings of the kingdom upon you. Sumafa. Una ua e nau mai ia tia. O le tua lea. O ile fai pole sumafa. O leo sau no lo le tua ilana me fai. Ile tangata lea. Wa fili e nofo ilona mamadu. Are you hearing? Are you hearing? Ona ua e nau mai ia tia. O le melea. O te whaolai nai oe. See, listen very carefully. This is another way you read the Bible. Tasi lea awala te whaitau wai tu spaia. E te whaitau wai le lona tau tonga o oe. Ma lea tua. Pea whai o lea tua nai whetala iei nā. So lea lau whaitau ina. Ona ua e nau mai ia tia. O lona winga. O lea wa o tu le tūlanga o lea tua. E lea oa o lea tua. A lea wa o tu le tūlanga o lea tua. Ina ia o tau talanginga le upu le i o talinga. E anau whao ngana i ena ia mamala mai tātou umalava. Me anau te le whao ngai na i ia le ngana whao loalo. Langa i le na o tāta matutua le o le i mutu pulanga talavou. Pa whonga la. Ona ua e nau mai i a tia. O le mea lea o te whaola ai i a te oe. O te wha mamalu i a te oe. Ona ua e loa lo o ingoa. Are you with me? E malamalama ia i nā. E te wala au mai i a tia. Ona o tali atu lea i a te oe. O au, o lea tua lea. O te i a te oe i popo ngā. O te lavea ina oe.
o te whatupuina lo mamalu. O le o langa whafualoa e malia i oe ia tia. O te whaali atu fo ia te oe. Lau whaola tana. Si, e leto iai si whaasala ia te oe. A o manuia ia. Whaafonga le upu, le whi upu le suma le lima. O te lave ina oe. O te whaatupuina lo mamalu. O tātou Samoa, e ese le tāua ia tātou le o langa whaamamaluina. We value respect. We value to be honored. O le whaamoemoenga, mane o tangata Samoa. Ia e mai se fo ia atai. E ua avi hei ia whaalolonga o ainga. E tūlanga lea ina ia whaalolongia. Hao o ina e malele malae tu o fete ia. A o oi o le tangata o tu ina tulo o langa a toi retu. E whaalolonga umalava. E mamalu o tangata e whaalolonga i le nasu. O si ufonga. E sea, a maile tui o te whaa a malu ia te oi. A e sa ilia lo mamalu i le lalolangi le nei le tamau ai. Pau ale te me whapenau na wha mamalu i nei oi. Pe ao nei ei le tamau ai nga yo lima i tangata nei te tongi tupea. Ma ave ei mea nei lo lima. A ole keimi lo wale ai se mea ua nau pati lo soifua ma lo molanga. Wale to ei se mea wa ele koe wa koe vai mai lo kanga ia. Wale koe waku se mea ia oi. Ya wa va ai le se mea ina. So ole se keimi ke koe ku. Ya ina ava koe. Wale koe ia le mamalu le na. You listening? Are you listening? Are you listening? E va pena foi pe tui le pule la. A ele cho anga le mamalu le tua. E ke sasa koi koi i. Ya la e mo moe kanga. You with me? O le mamalu mai le tua. O le lape leo telo. Le la tatua mai le fale o le tua. O le lape leo telo fai la ua. Ala tu lo le nisi o avoi o kofinga o le masinga. Ya ngai vai lo le wonga. Ya pa fola ngal va yaso e ke ko anga e ke alu mamalu o le. Are you with me? A uma fo i lolo wa aso nga. Ya ko ya fo ya le fa ko fa ka fo le sikemi. Wa ne le wo ni le fa la ko. A fe ko marka ko lisio. Ko fa la o ki a ko fa. Ala un oi. O ki a ko fa. E po fa na ko lisio fa wai. Ele ni lisio fa la o ki a ko. Le fa la o ki a ko. O kan ka fa la o ka ko. Para sama ka ko malban. O kan ko o manga o tawin. Ya matai tai o matanga lu. Ai. O pe foli ngo mai nga. O se lo le asa se ko ya lu. Sa ini se upuma malu ile mamalu o tama ko no balangona mai lo winga fam tala. I just want you to be with me. Ole ko lo mi uke. Okay, are you with me? Ai mana o ile mamalu ele ngate te tonu I o tonu lo ai nga po se me te tula ai. Alu mamalu le tu. O la lo poto la lo wata mai ile anga nu la lo poto ile la lo langi ne le lo ngangu ma tulanga o mafapena ai ale ia le mamalu le tu ina. Te vai esia le mamalu pa tu. E o lunga fam tala. Te me matu o matu tala. Ah, wa te mina po se tolu fulu lima o tausanga. At the age of about 35, we were evangelizing Samoa. Matu o Samoa, a o Samoa o ia fio anga. Ila ne se fio anga na matu o ia ina. O, a ula sa vele upu le fia file na. A o tunu ala le fio anga. A le fio anga foi le. Ma ai, o le ngofu anga ia. A fa pe fa le kong. Ile kausu e ale me ki opi ai. E kongi ai le maa i ngā wala wa a o ngu foi lea. O ngu kauwhi kongi au mawhoi o ngu maururunga ngiu. O le whainga koe e kau ai. Ai la o mo ria no le upo le tue le fiafi no fatu da. Mo o tō umai e ne iau laula o le fisosoani ne i ante o tō. Ana wha pe fina ngalo le tua ma whaatanga i le tua tanga tau laula. O le mea lai whai e le tua. Panu e whai e le tua se ala asu i lo tumuai. E whapena lea o na whapitoa lava. A mimiti ia lea o le asu o lau sikaleti.
e te le te whaasau e whafo. Ai, te miti e te tonu. Ai, e sau i lunga le, e pei ale o la fo inei o le whaakalasini. A le mele whai e tātou ula ula. Tātou te ula ula mana we tonu. A le koe sau le puisu. Wa kau mawhai se, kau mawhai whaasau i kalinga. Nga ia wa oisi mea ngai whai kanga kaulaula. Nga ua kau wao na maka ulaula. Mako kupulanga mako ia au sika leki nga. Mo meo lau surui. E ka ai lau surui nga o lo leo lau na whami. Po oi kaka mi whainga sau wasu yong kalinga. Ia ele ia se ka mai kiki o le mako ngu. E se si ia nga o ka mai kiki o ngu. Anga mi whainga whai. Kali o nga sanga. Ia o leisu. O leo puisu ala e tele nga whai nga. Ia o le mea le kero. Ia i kera la nga sau oisi. E ma fai ia fa sau le o alo winga lo fam taranga e alo mamadu e fai lo fam taranga ala kali e ko inga ma ku ku o la foi no le fianga fa o mena o la fo tuanga ya chocho awa ko ko lo awa e le fia le tuo tanga to lo wa o le famele fianga le tuo yo to lo o to tino o lo malu le o te fio te tono ya te tono yang fa singwa le ma fa ilo ye me uma ye na e te lo fa ya lo e uma nge me ya e ki wo fa po we ya fo ni fa nga wo la to au ina te lo ni ma ma wo le tu au ina mai le tu na no mai le fio le tu o te leo ya te oi le upule na mai nei o te fa ma ma fo ya te oi aleluia mo mul ma to wo le to sanga na tasi tala inga ma to wo le se fio anga i pot na fai le fenga inga le nu o na ye nga nga Emmanuel o le tu o le fio anga le na o le tai o le Emmanuel fai le i o nga ma le malianga e fa tanga le special team e fai ala ma to fa evangelie i le luma ma oto le sunga fa fenga o le oto le fa fenga o ta fa ye malwa ma le mato le lo mo i oe ono le tai o le Emmanuel fai umali pokalam a ua tue longo le fai fe au ia le fai pule le lu e fa mole mole sau a uma loa le fa evangelio ai tema ona a pui loa leo le afo ina i o pokalam me fa muta ina wa po ila e awa ni moria le uku ma awa fai in fa malolo manchola le mato te le lo ta te fa tasi e uma loa le kakuo fa fai no la o le mato malanga lana le mato wo ma fai fe au papa langi mai Australia so Matthew Kasama le ngol fe au ya ma isfa evangelia chodu le mato wo a mato le pokalando wa uma lo le o la bo tumule la fo inele le malai ma mago le fio ano te tau atu le fio tumu ina wa lo le fai pule o le wa tamalama fai ole le moni mau chula i le fila foi le fai pule tu so i ma tu te tuai ai po se tuli manu o tu ma ye te lango le falsa ia le fai pule na la fai lo malana o le umma kwa ai sau ma la foi nei ma le la unga le fai pule pe lima pe se furu u po fai pule na ai tu pe po pe o le masimo o le ko ngangana anga mauan masele ngo fiwa fa lo ko le ko ia o fa ko lo ya Matthew preach the word now wa le ma ke le lo po la me ala wo le ke mana mala ma wa o le sa mo le ma mala ma pa la bla bla le uma le upo le tue le fiafina na no mo fa tu o le ese vala au le fiafina le ese fa malolonga al ma malolo to fio anga lango le o tu leva le fiafi au ke lo nga o lo fa lo ila fo nei le fai pule le nga pula mai o ramal tao yo no to ala usu atu le ma to le o le te cha yo le nga luenga nei e fai el fa malolo ye no uma ina ma to ai nga ko fa wa le la o ngale ala fo nei ale fai pule o mai le chulanga le ya cho e o pule o ma mago le chu a fai na tapunia e le tua nguto le ona ai la vea ia i lea o kitiona le na vea ma fa ia o foi ko kuspo ia le ia i tulanga ngala fa ku po le ka ko ke ia a fai na fai le tua ya tani
e fai fo I le tua ia te oe. E winga na le upule o mamalo. O le mamalo e au mai e le tua ia te oe. Ai na o e lava e o le mamalo o le tua. So make time, spend time in the dwelling place of God. If you look at yourself today, your phone is taking most of your time. That phone cannot give you the honor. It cannot give you the blessings, the prestige, and the power that you need in your walk in this life. O te phone na, a te rea mai e ate oe se mama. A te rea mai e ate oe mea le te manu ia malo se tuanga, ai tātou te manau ia. Alau whamatalanga I ate oe. A ave ese teimi nai te phone na a e aluai lea I le telefoni wa le la a whaia lau Bible apps e te alua tu spa ia le fionga le tua. E wha popo mai e le tua I ate oe oisi. I loa o na tātou wola le ato atoanga o wha manianga le tua. O umone I saunia mo oe moa. Ai mai lo whau patos furu. Lea e sa tātou upe whai nei mea. Awa a whai wa wha tasi le tua mai tātou. For when God is with us, what can we say to the saints? What can we say to the saints? What can we say to the saints? Then when God is with us, who can be against us? Vai do fo fongi le maudia. Alanga I role on perfetto. E apostolo monu ese. A aule tua mo oema. E ai ama se si whatau tau na aja. O a mea nai whaingata I ate oe. O a mea na ua lewa nei tau mawhai. E so lofa ma ave se ina. A e leo mawhai lava. E alana tuai. O nei leo aule tua ma oe. Are you with me? Are you with me? Le mauna le mai le tua mo ta ue lasu. When God is with you, always remember, even if we were in church, but if we don't have time with God, and we don't allow the Spirit of God to lead us and guide us, we will be forever struggle. Mai tau mai mea nei, ia li luina ma tue fua te ina lo loto, ma o manatu ma lo mawawau ma sa iri, o se ase me fina ngā loile tua ia te oi ma. Lo mana sumu le ruwhai pa toru. Are you with me? Are you with me? Mene na a e whaatanga ina lo le ngang pa ia le e fio ma te ita ia te oi. E te maofai me whai e le tua ia te oi. Te loa tangata na ianga le anga ia te oi. Mai pakam whai e poloka ia lau whamanu ianga I tono le ngā ruenga. E le teime a whamanu ia le tua ia te oi. O la konga e koe me koe whasususu ia oi. Ai a o whaela kai me whasususu me e kei loa wa e manu maa lo ia ina. Ia o la tōwho I lana. E sa vea maufi. Wa vea ne mau wo. Wa vea ne mau paanga. Al paanga na wala ko whai umamea. La ko kere lo. Wala ko unga ina. Hile ia o e kuma. See, the more you get into the presence of God, the more you allow Holy Spirit to lead you, the more He excels you. O lema na manao ta mai whapena o na sitia tātou imu. Ma whamanuia I o tātou siusio maa. Ai tau te leo whapena lava. O na whaatanga I no. Tātou tūlai, let's be upstanding. Hallelujah. Let's be upstanding. Hallelujah. Father, we give you glory. We give you worship, we give you honor. Hallelujah. Mane fitala ia le foifua lau upu. Te matamata I lau upu le na I whatinoina. I o macho wolanga. This is your grace, Almighty God. E te lea o ai mai na ia whapena o na whaamasia sia o macho wolanga le ai. E ala o na ea o au mai ea o ai mai. Ina ia macho maua. Le tamau a inga. Le wa uma na saunia mo macho. Macho tu ai le lumo la fio la tai au le. Ala no wala utato tu lai. Ko fa fonga le fionga le tu tai au le nei. A fa ia te mana o na ia fa pena o fa manuia le ia te oi. O te mine te wala ia ngang pa ia fio mai tonu ia te oi. If you want to excel in the blessings of the kingdom of God, like we heard today, I will give you this opportunity, give all of us the opportunity to ask Holy Spirit to come into you. It's not going to be a prolonged prayer. E leo se te talo umi. Pa walau whamtalanga whātua ngang pa io, o whaalongo ia te oi le tai au le nei.
a fio mai mai a fio chupu chonu ya chao chai mai I lo wolanga pawana lau tau. All you need to do is just to acknowledge him and ask him to come. Give him the authority to come into your life and reign within you. Are you with me? O isauni vala ulia ngang pa ilka haun nei. Peno fatia ti oe. Wa uman sauni ele chua me umalava. A fatal chalita mai ya ti oe lo wa ngani atu ya te ia. E vala awatu ya te ia ona tali mai le o ia ya te oe. E fa lo ngia ngang pa ia oe le tai haun nei. E le se tatu pese usua. A team, that's okay. I also want you to welcome the Holy Spirit into your lives as well. So, are you ready to say that prayer? Now, I'm going to count 3. You don't have to scream it out. You can just whisper unto him. And you just murmur unto him. Na te talo le fafine sa fapenao na mafatia ona lona sio manga fale ainga sa fapenao foi ona amusia o ia lona faifeau ai fa mai le fafine e ai o ti nga lava loloto ona ia memo ile tua wa ilol tala ya hana fa manwia ia ile tua matali ile tua lantal sanga na mafua na mawai Samuel fa penale asole nei a eleo lenga ile tua mai lo nganga fa na watu ya teia e te le mawal Samuel wa fa manuanga I lo suifua. There is a Samuel is an example, it's a type of blessings of the fullness of the presence of God in our lives. We will never receive that if we're not going to whisper unto Holy Spirit to come. So la faita wino le tolu ya ona e avatu lole tusa male awala te mana o ave ai. Tatu e fatas. Ya tasi lua tolu. Ya ave lolo faftai. Now give him worship now. Fa leo lolo faftai. Faftai yang pa ie lo fafongaina. Ola mato tau chinonga. Mato fa longo manino lava tai aule nei. Lo me valu sumar fa. Au lanto uma lava che inai o yang pa ia. O fa nauia o lo mato tu. Faftai ye lea. O tau nu ia manto o fionga tai aule o le neila. O le to ia se fa sala ia mato. O he o te inai o yang pa ia. O wa le wa ia fiu tonu ia mato. Pasta ia le lo mato tama. Ta yang pa ia o te tula fo ia mato le nei va yaso ato. Ha o mai fe so ni mai. Fa ai lo fa poto. Fa sino mai ala ia o le mato fo ia. Ta pena tili mo mato mo manga luenga le lei umalava. Ave le lo faftai, fa le lo faftai. Le lo faftai. Ha le vi ingol fa manu e fo ia te oi lo mato tu. But to you, God be all glory, honor, worship, and praises. Hallelujah. It is what for you to give tato ala langa mafabeatu. Famanuel tangatana yo otafa. Shake a couple of hands next to you and then be seated. Ya vatula manolea e pofonga ekalesia lua. Ya po ya indi fulanga mota. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com.
sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚗𝗚𝗏𝗗𝗚, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.